Pozdrav ekipa, evo danas je 1. maj 2026. godine. Mi idemo na tradicionalni izlazak u prirodu na Zlaču Mačkovac. Malo ćemo da pasimo neki roštilj, malo da sjednemo u prirodu. Tako da vi uživajte u nastavku ovog klipa. Mi smo lagano krenuli, duše malo kasnije, ali to nije bitno. Usput nadamo se da ćemo promašiti gužvu, odnosno da ćemo izbjeći na Zlači, ali uglavnom svakako snimamo vam sve detalje šta i kako. Vrijeme je lijepo, međutim ima nekog vjetra pa je malo pohladno, ali u suštini nema lošeg vremena, samo loša oprema, a mi se vidimo dalje u nastavku klipa.
I stigli smo na domak Zlače, tačnije u zemlju stanove, odnosno njihovu stanove. Tu, kao što možete vidite, je naša drva gdje smo tu mi trenutno. Tu iznad je Vada, vamo je Konju, dole ispod je Zlača. Mi smo na samom vrhu kod Zobika. Sad ćemo da malo raspalimo vatru, bacimo roštilj. Tako koliko bude nekih zanimljivih kadrova, mi ćemo to da ubacimo. Eko složite. Eko, tako eko postavljali. Ja bi trebao ostati drugi. Ako nije trebao ostati, ga ne trebao. To ću ovdje gledati. Pa sad je baš... Sad je baš otkoristio. Sad je ovo gledati. Što?